Izpolnjujemo že drugo željo, čakamo Gašperja, ki bo danes preživel dan z gasilci. Dobar dan! Imamo novega gasilca! Kako velika garaža! Sem jo pozabil doma. Nič hudega. Darjo, kaj imamo mi za njega kako čelado, a nisi pozabil? Ima on. Kaj bi še za lahko grejo gasilci v dim noter? Ja. S čim pa grejo? Z bombolo, z masko. Kaj praviš, kaj bomo tukaj notri? Masko. Bravo! S tebe imamo danes eno prav posebno nalogo. In sicer v tej hiški tukaj je zagorela hiška in noter je ovčka. In ti bi boš mogel rešiti. Boš rešil? Kaj da? Ne bodo odzunaj. Zakaj pa imate to? To imamo za vaje, ne? Vi rabite pas, če vam pošiljamo. Zakriči mama. Mama! Pomakaj ji. Kaj ti gaš pomaka, vidiš? Pomakaj ji. Jaz sem že vedel, da bomo sam šli. Evo, pogasili smo. Pogasili. Ko je stari še cel lesen, veš? They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Kako je bilo na pravi gasilski košari? Prav, da sem se hotel zjokati.
Od sreče, kaj tako lepo ti je danes, Ja, kaj so prijazni gasilci. Ja. Kaj boš bil, ko boš velik? gasilec. In danes si še bolj prepričan v to, Ja, kaj bomo rekli hvala, ja. kar povej jim. Hvala gasilci, da sem preživel takšen dan. All your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero